Om Swastiastu. Ringgalahe puniki titiang saking kelompok 4 Pacang Wedayang Indik Gatru Bali. Wastan titiang Saras Pranyawati absen 24, titiang dados reporter. Titiang Nilo Putri Sindiasi absen 25, dados presenter. Titiang Nata Brananda absen 36, dados kameramen. Titiang Geni Harapan absen 10, dados editor. Swastiastu. Inggih pamirsa sareng sami, ring rahina Buddha puniki titiang Sindiase Pacang Laturakon di Bali pinake silih sinunggil wirausaha ring Jembrana sane patut kaajegan. Inggih punika warung sate Sukle sane menggenah ring Balar Maleak. Warung Sate Sukle Bapak Ide Bagus Pandita inggih punika silih sinunggil wirausaha ring Jembrana tepatnyane ring Jalan Plawa Banjar Baler Baleagung. Warung puniki cocok keanggen pengembangan wirausaha ring Jembrana. Tongosnyane sederhana nanging cita rasa tetap terjamin. Bapak Arya Wedakarna taler poleh singgah ring warung sate puniki. Inggih pamirsa sareng sami sane mangkin titiang sampun wonten ring warung sate Sukle. Sayang Bapak lebih memilih usaha sate puniki ketimbang usaha sate. Usaha ini paling praktis, hanya modalkan sate sama beli daging dan keahlian bumbu. Sate napi kemanten sane Bapak jual beriki. Sate bawi, sarang sate ayam. Ini satu porsi. 10.000 dari 10.000, 12 dan berapa aja tergantung pakai satenya yang dibutuhkan. Ini kelebihan sate puniki ketimbang sate sane liyane. Kelebihannya hanya beda dalam bumbunya paling beda nih daripada yang lain. Bumbu lain itu sami yang bahasa genep itu yang perkecualian bahasa Indonesia kecuali Makan langganan sate puniki. Sate napi sarapan Bapak terhadap sate puniki. untuk satunya Pak Haji. Oh Haji yang smart lain daripada yang lain. Napi Bapak lebih memilih sate puniki dibandingkan sate sane liyane. Untuk satenya ini rasanya paling lain daripada yang lain. Tidak ada yang ngelawan lah pokoknya. Dan itu lumayan. Harganya itu sesuai dengan masyarakat yang selalu mau. Nah, sesuai kok daripada yang lain. Ini lebih kecil, harganya juga mahal nih. Dapat 6 juta banyak daripada ini juga enak. Untuk informasi nganinin indek warung sate Sukle ring Jembrana. Sapisanan orti puniki nyutetang pertemuan iraga sareng sami lungsut kami titiang untuk para pesan. Om Sakti Sakti Sakti.